دغا وي صمد نثيرا سمورلينيك ماشي وي اكورون تصندا إلو قالنا كي نجرون تخدم ضوي فان مزمر كان لي غران زاكس خاطر زمان كاين في زريضة رشيد التلفزيون موقع. اجو كلام ذا ماينوت اجو كلام ذا ماينوت أرجو اه هنا ندم مثلا تفترض كان الكل أريغت ديال الانترنت. الوغ جي كنت ولي نصفط دي كوينات دي بروفيلينو نصفط جو بدا كي كيخدم جي بري دي كان دي زيكستري دو لا غرامير سير سارتين دي فيسبوك ظفرني غير مي يروح الكونتينوس لي سينيالمون. J'ai dû envoyer ma photo, je fais غير ميار الحيف نسفر نغلا وقيت رجلي فيكو زريض ظفرنيس لي سينيال مغيرمي لو سيت لا غرامير سيت سيت gratuit فهمت سيتي لو سيت اللي غوريت اتسرسل دي فيسبوك اللي رجتي أكنا في دادرض dans une publication la publication سادرة معليش ماشي بكي اكن كاتيجوري مخل تيرا بليلات لي فيمينين لي ماسكولين لي فيف اكسيتيرا اي جون داكشي كنا نديك لي غران زاكس خاصهم نيسين داشو c'est le mode de fonctionnement de la langue kabyle le mode de fonctionnement de la langue kabyle. Mais je fais on a commencé un petit peu ensuite donc زيد قبايليت كلش يلحو داير سي كوم دون لا سوسيتي كلشي يلحوس القانون ça veut dire que غنتولى le classement des lettres dans l'alphabet c'est l'alphabet grammatical le classement ماشي الجهل الناس الزوق parce que paraît-il خص un peu d'humilité nous صافي au lieu de parler du sujet نهضر في مدة فهمت كلش يلحو سي هذا ان اكزومبلير سي هذا ان اكزومبلير داكور دونك ديكي لا غرامير الا وين كنا يحفظ لا غرامير ذا فراني ادي يحفظ ساودير تقبايليت دون سا غرامير الا اقروني قبايلي سنان ديجا تقبايليت على بس يماس اسما كني غاير تقبايليت دون سا غرامير إلا قد يفي ما سوك بس خاطر ديفاغ يغرى تقبايليت دو مانيير سيونتيفيك. أسا on n'a pas besoin de lunettes روح تاع لاكولي تتفهم قارورة ديال البخار قبل هذيك شمال لاكول اسم تقبايليت أستسارق ندير لاكول الساقي دايور سي لا سول ايكول او موند إذ أتفض وين نكشي مع لاكول ماضي إكسن تقبايليت ولا وين ميتي سارق لاكول أطري كاينين تجارون تولي قامسني بغا ديالو اكرام باسكو طاس الحوايج ذا كاين اللي قال شي ديزولي مي زمر سون با دي زارغيومون كاين السعارق ناس من تقبايليت قال لك ماشي ذا سعارق السعارق باسكو تقبايليت جو كونستات سي ان كونستات لي فاكولتاتيف ا ليكول وتصارينا راه شوف اللي درنا قال لك الجزائر ماشي ذا سعرقت سعرقنا ماشي ويلي يقارن تي سعرق او كونترير يقول سميت صارين تقبايليت ليكول الجزائر يديروا فالات ديناميكيه كاينه دو برودكسيون ما يقول قالن اما ذي كثيره اما ذولا ذي شناين الطاس الفوكابيلار تقبايليت سي انريشي depuis qu'on a lancé les trois départements qui étaient aux Zouf, Gaït, Gouira, dans chaque Guinée, il a fait une considération matchée de Chiach la cool, mais il faut dire toute la vérité, rien que la vérité. Donc, ce sont les conditions socio-linguistiques qui s'achètent pour veiller. Ici, Toural, soit Harid Mourtis, parce qu'elle a perdu les espaces nets de transmission. Télévision, c'est que je me donne au خمسة تعرف تجمع القبيلة نهضر 100 متر مع تعرف داخل
Donc, il ne faut pas tomber dans la simplification. Les prépositions, les adverbes, les verbes. La nature des mots, les classes de mots, ils sont universels. Les catégories sont universelles. ولاش تمسلايت ونسعر امياج ان فيرب ولاش تمسلايت ونسعر نو نكون تمسلاي نكون دوني فير كلها البويز دون سول اما من السورس اما هذا ماشي ذا وزمرات تخمض وزمرات ديماجيني اون لونغ humaine ونسعر امياج ونسعر ان بريبوزيسيون ان فيرب سي كاريمون امبوسيبل ا ايماجيني دونك ايفيدامون نكون ما يمكنش نحفظ ورا شتاروميث نحفظ لي كلاس دو مو تزوار لا ناتور دي مو دا شو لو نون دا شو لو فيرب شو لا بريبوزيسيون ومن بعد ديك ماشي غرق نو تورا ماشي كنت نروح غاره بيرسونيلمون نروح غاره بور ديسكوتي الخدمه يعني خاطر صغاري غاره ماشي حقرا خاطر وزري غاره شو تخدم اكزاكتومون نروح هذا نهضر في قبايليت في لافينير تقبايليت فاش تلاقي كان في السيران تقبايليت في الديناميك كاين كي اكزيست كاين فودري السوجي ماشي هو السوجي مثلا ماشي هو السوجي السوجي نعرفوا ساكير سي لو كونسنسوس est-ce qu'il y a un consensus oui ou non ouais bah c'est ça on parle de ça je تقدرش الكونسنسوس مع مريث باسكو شتيني تو لو ريفوز نكون كتوالي بيا ان كونسنسوس et on peut en discuter تفهمد bien sûr mais اقدر on est là يمكن personnellement j'adore ça j'adore discuter je suis dans le respect il y a pas de problème mais tu vois discuter la discussion c'est avec les détails ماشي avec des généralités qu'on discute ما يدينا اش ورس نحفظ شو ذا مياي شو ذا الضرب ذا شو mais bien sûr c'est comme ça qu'on apprend toutes les langues dans les écoles du monde امشي تحفظهم وقرد شو ذا مياي صافي ما تحفظ لا تيرمينولوجي دايما يكفى كلشي non ماشي ما تحفظ لا تيرمينولوجي tu vas lui apprendre à identifier les classes de mots كاين نحفظ اقرا زمور هضر نتا روميث نحفظ اصلا comment identifier les classes de mots ومن بعد ديك dans une deuxième étape tu vas lui apprendre le fonctionnement de la langue les mots comment ils se combinent dans une phrase et اي غير شو تحفظ كي خاطر ماشي كيف المسلايين امشي كوم تكومبينيتي اولا لا لي زالمون تفضل بلي لو فيرب تيكوالي ديفيزون تروا بارتي تيكوالي دي دوكور تيكوالي اقرا نفاس السوجي نفاس السوجي اقري ديتايني اقري تبعك اللي ديتايني اكثر وين يتبغي يعني كديني غندي تشديني 10 صافي يعني وقي ياخذون من الديبا قدر سي دون لو ديتاي اي فيرمي خاطر يفو كي ديستريبيسيون دي طون كاميم تيليان معليش اما سنا اللي قدر اش بغيتي ديالنا خاطر دات كاتي ما تسدات كاتي قصف انا وين مو خش بغيتي دغنو في تشيني قدر زريض on juge l'arbre à son fruit يقال له une production il y a des écrivains c'est pas des écrivains وقيدين مجو هذا ما تاروش شنو تدارون القبائل يدي شوف انت كتابين ما تاروش شنو خاطر ذني فيت لي بوين ماشي سما مري هني بوين راه دارون تكابين فهمت غير ماشي سما مري تيبوين يعاون المدن دارون كتابين نو ويجي دير كازن سلاوين إيوالان دايور سي سكيلا في تنمولو دي الزمانيين سوا دير مالو نخدم الشمع اتنقال قبايليت الدولة نكوني دونك يفالي خاطر باش تخمضينا كخدمنا كاكين لي زيكريفان كابيل ça veut dire être souffrant تعاوز تخدم avec une اسمي سورة avec un vocabulaire limité يرنا السوفا تكتبت تخلص لو ليكتورا يخص امكاني الكل يفو يطر فريمون يفو يطر ميليتون يفو يطر ذا مجاهد هذا دونك ماشي اذا قرا ثلاثه يوم اون ريكوني لاربر ا سون فروي فهمت
يموقل لو نيفو بس كيما قرا tu prends deux écrivains ماشي كنسين وراش خذ مثلا لا ديكتيت ولا ما تفكن لا ميم كومبوزيسيون تلاقي دي ثيرا كان انا هضر كان دي ثيرا كان الوغ ثورا ما الا ثوغالت مع مريث لا غرامير خاطر ذاك هاني تولي زيك ما عندنا انت مع مريث ذا ولي ساهل هي فهم شكل يكون انت مع مريث ديري سنا تخص لازم لنا كوث انا تولي نيرد مع مريث تخص تكتبتي وتحبس ايميدياتمون باسكو ما كنت فاهم كتبت جاي خدمه نوتر تاع كان سيت ويب تكتبتي وتحبس ايميدياتمون تولي يعني تولي ماشي لا قصر نتقصر الساعه تولى نوذا غير يدو فيغ وين سان تكتفني الفرنسي دو غرامير عند المولود اون ا فيو لا فرنسا مزوروث لا بريفاس ceci n'est pas une grammaire ceci n'est pas une description scientifique ثورة دارن ماشي كيقرا هو ماشي ذاك ماشي زياره كانت تصنف il faut passer à autre chose اقدر وي اقدر بون تو باش كني اتنكفوا خاطر ناد باللي اول بدا في الكونسنسوس شي نتقادوا كمل في الكونسنسوس دونك ولات مثلا قال الكونسنسوس اوتور دو تاع مريث انا منسمه تاع مريث تغاوي في الدنيا بديت سيني دون وتوجا كان كفور on se limite au sujet de consensus toujours سمور لي لانغويستيك رشيد هذا في سقسينا كي ديسيني دون في سقسينا كي لو كونسنسوس est-il utilisé par les Kabyles ou dans quelles sont les conditions de réalisation du consensus عطاتنا سقسي ثلاثه quels sont les vices invalidants pour le consensus تنكفوت واش داكي الزويره ما ادلو على مسينا باش كني غنبا اكيليبري كما مثلا ذا شو تيغيثيني مثلا دينا تما مريث كاين ماشي شوي با ما دابت تما مريث خاطر كاينو فاد باللي تما ميدنا تما مريث كي كراي الكونسنسوس سي اوتور دو تما مريث كي سي ديفلوبي تصل الحوايج كي ديرن ديكس تصل الحوايج سي غراس ا سا كي ا يو توت سا ديناميك ليتيرار سواء نشتاقي ولا ذي مروكيا ولا باللي مع مريت تشوفون قال المنصب ماشي تما مريت يكون الغاشيه ماشي تما مريت يكون الغاشيه مي كوا تقصد السيستم ترانسكريبسيون كي اوتور دوكال يا اون كونسنسوس الغاشيه tu vas les immobiliser الغاشيه ورسال تشوفها داير الدبا كي نخدم كاينه في الكاركتير زي ديال تعرف فينا وكي سا ديموبيليز الغاشي سا كاس لا ديناميك كاينه دونك تما مريت اوتور تما مريت كاين لا شو تقرا شو تمبغ تما مريت ايفيدامون الا قسنا له الحوايج الا قرا نتهدو الا قسنا رنو اماكن يسرنو نرمي اماكن يرمي ساعه خصاص اماكن لي تشورك نبد باللي لي تشورك ساعه des caractères médina. Est-ce que ça les a empêchés d'être une langue نقيم ديال الكونسنسوس اما سميه هو نقيم الكونسنسوس دونك الكونسنسوس كاين لنا ما كنت ساعه لي تشورك ساعه وعرف اوتور دو الكاركتير كنا تنساو اوتور دو كاركتير كاع دو سيستيم ترانسكريبسيون كاع اكتويل اي كون فا اسيي داميليوري ستويل سي العقل فوالا ما الا نرزات اما لكن يخمني غيسير دو خامس عندي كلش ونظريه سنين تدوم بعد ونظريه ما الا نفار ثفاث ما يسمح هذا يرز كلش تقفالي تانا فيزي الموت الى قايفه بروندر كونسيونس دو ستا ماشي سي با سولمون اون كيستيون دو تنفو مشات نارو اي تو il faut regarder شو يقدرون سور لو تيران تقفالي تالي اون تران دو تاردر دو تيران استدوا الموت ديال واس ما كيما كاينين انا هضر سور اون لونغ مورت ما كنخدم لي زيرلاندي سمي بوين لانديبوندونس بوين لانديبوندونس بعد مسلات نسنتو غير مينوريتير سور لور بروبر سول اسكو نشتاقين تنادي نو دونك débat oui je suis d'accord il faut qu'il y ait du débat avec respect et tout mais le consensus il faut le préserver voilà
قدر الكونسنسوس كاين في دي مسلاي مسن خاطر ثورة تتلاين سوفون مشي دولت وقيس عميتي ديجا مسن وعرم مشي دولت خاطر ماشي ثاني سهل انا تفضل الفرنسي تو الموند ريكوني كو الفرنسي وعرم طاس كاين دي كندا ومسني بو الكونفيرمي لي زونغلوفون كي داير تقارن باللي ونزمير نتعلم الفرنسي باسكو لي تري كومبليكي ايوا عن طاس لي مقاد لي شينوا لي زندو سي لا ميم شوز دوك اللي كان يقدر لي فرانكوفون تولي الفرنسي سهل نتا بادي طاس وما قلت ديفيكولتي ريكسا الفرنسي سي 100 فوا بلوس كو بوتيتر لي ديفيكولتي ساعات قبيليت اكيد تصولت تشينيت وعن قبيليت ماشا لي فرنسي سان كونسنسوس اس كانت كيران دي جون كيشبان شي سنين الفرنسي كيري واعر يعرف نبدل البي اش سني بلو بي اش بور لو فا سي بي سي اكسيدي مقل اكسيدي ممكن اكسيدي لو بروميير سير د سير كان الدوزيام سير د سي دونك سي كومبليكاسيون تكسني كنت انا مع مريض Eh bien, quand moi, les Français disent non, 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 il ne faut pas briser le consensus. Je te montre qu'il faut que ثمور على ثورة ميلوت تزمر ولد كملها ميلات خطرها 100 دقيقة صافي درجة 40 ساعة et ça c'est pas de la démocratie et c'est loin de tout processus. Alors là تقبيلي c'est une affaire de contexte. كاين إن ولا عندك كاين يدفع وين ثاني le contexte qui va gérer l'avenir تقبيلي. L'avenir تقبيلي il doit être géré pour des siècles. Alors تقارن بها le contexte de تقبيلي c'est des faiblesses نكوني غاسنديرو لا فيبليس تما مريض et c'est comme ça que vous enfin que des gens سوالين ثقافيين تلقى سمع ميرت اكن ترزك ليها تجد يوز فيض أتن شفات ثروم يتجليزي et tout donc on peut pas مشكني الكل il faut pas oublier une chose مثلا on ne peut pas comparer l'incomparable. Si on prend le français, c'est la langue la plus merdique, c'est l'écriture la plus merdique, c'est la chose la plus compliquée. La langue française, elle gère l'armée française, elle gère la stratégie française, elle gère les sous-marins nucléaires, elle gère la diplomatie. Elle gère tous les moyens, il protège la complexité. Nous connaissons aucun moyen, ni État, ni ministère, ni ceci. Oui, la carène fait mal envers Rachid. Non, elle ne gère rien du tout. Donc on a tout le temps باش تنخدم باش تنف كائنات تاثير تجهد. Elle ne gère rien du tout, elle ne gère ni l'économie, ni l'État, ni la justice, ni rien du tout. اسمح لي on voit d'extraction الى قسم كما كنت نديرك ليها. Donc je vais répondre à la chose c'est le consensus. نقدر رشيد اسكو الكونسنسوس استخدامات القبائل كاين نقارس الوفاق لا ديموكراسي التوفيق يفاصل الكونسنسوس exact la démocratie ثمور القبائل c'est une démocratie de consensus. Ce n'est pas une démocratie de majorité simple 49-50 non du tout non absolu. C'est une démocratie de consensus. إذا نختار باش نولي بلي لا ديموكراسي تيل كو براتيكي دي غونار نسا ميم دروات دو بلوكاج دروات فيتو اتنجمع في الدرت مسفهمنا في الحاجه يزمر يون اذرو ما مش واحد ينتقد يعني لا كل شيء يحبس غير خاطر انا توشي aux intérêts d'une maison d'une famille. C'est le consensus. Donc quelles sont les conditions de réalisation du consensus? Le consensus, c'est que il a consensus, ça veut dire il a des choix قبل
شغل النير يفايل الكونسنسوس هذا هو كي يعني إذا ناس فرا نغلى لي فيز qui invalide le consensus. فرا نولي est-ce que ça va s'appliquer oui ou non au système كي انا هضرت مع مريت سي لو سيستيم كيهضر في السيستم يعني ماشي تما مريت l'alphabet. Qu'est-ce qui invalide le consensus أنا سيدي النجمة درت كلش أكني غادي يبان باللي لا الكذب صافي يدير يكشم الكذب تكيون دير لي زارغيومون يفيفنا الكونسنسوس ديالي هادي فطر أكن غادي يبان باللي يون إلا في بروف دو موفيز فوا صافي يدير إلا كاشي كيك شوز دونك يا موفيز فوا dissimulation باش يدير دور وايض لو كونسنسوس اديرلي غادي يفطر ساكيت هيوت لو مونسونج on nous a toujours dit que c'est le truc 914 l'alphabet c'est un alphabet latin c'est un alphabet franco-grec لا غنسولي الكل ولكن c'est un alphabet latin وزرا شاف اسئله هي كي نبض داي قارن دا المولود دي جان alors que دا المولود il a pris le système utilisé par les FDB d'accord وغنسمى نستعمل عمليه الحصول un tissu de mensonge c'est là وين le consensus est annulé mais là de تثبت باللي il y a eu musulman ما تكسر اول يون لو كونسنسوس ديالي هذه فطر اقلع هذيك شي يا ربي بلا من استقصى والداكي il y a un erreur à partir du moment où on prouve qu'il y a fait accompli le consensus ديالي il n'y a pas consensus or داكي ورشاورني وين que je sache d'ailleurs ورشاور مع 1914 نظرا اسمك ماشي 1914 اسمي راني بيسمو لنا كل اسمي خدمه لي تاسيفيل ورشاورني وين كاين دي سنين فان الالفابيه كاع الشريط ورشاور يون اسمي يعني ارس كاين ورشاورني وين راه الشفيق الشاور خاطر جو مسوي انتريسي على شوز كاع طريتو دونك راه الشفيق الا اسمي شاورن افا ارسا روح لونيفرسيتي فين ضيو كوينات لي سالاريي ديال لونيفرسيتي الناس ما سير ما لي ديركاز اني تماميش ماشي لا كاع باش تولي يعني فكاين لو musulman فكاين ولا بو دونك لو فيت accompli à partir du moment où يكفى الكونسنسوس ensuite يون يبويد لا بروف باللي شغل النير يبدا قبل le démarrage de la procédure de consensus le consensus est dernier. J'ai une question pour toi. أرجوك لا كفاية ولا 5e point هيك فوت 5e point هذاك 5e point داكيا إلا الكون consensus c'est un truc il a et tout mais زمير دار تخدم هذا consensus دارت pour une question qui n'est pas du ressort du consensus وزمير دار تخدم تجمع تخدم الوفاق اللي تدرت pour diagnostiquer une maladie, pour des questions qui relèvent d'une spécialité. Oui, il y a des architectes, des mécaniciens, mais si tu as un consensus, pour identifier la maladie, diagnostiquer le traitement. مثلا واحد هضر من هضر نهار من الاكسبرتيز ندير لي شينوا اسكو نعطيهم ميون نغويه باسكو دون اللابوراتوار تشوف تمثلاين نسنا لي غرامير لي سيستم ترانسكريبسيون اسكو فوتين شينوا ثن باش كنا دارون السيستم ننسن كي طري كومبليكي باش كتفهم القبايل خاطر القبايل ما تسني دي باغيني ديموبيليز بس داكشي ديال الكونسنسوس ماشي الشينوا جا كمل يعني داكشي ديال الكونسنسوس اتفهم الالفابي الشينوا الا كتعرضك الالفابي الشينوا باش كتسيسيون تاع شينوات
دونك il y a des systèmes beaucoup plus جيد كمل يعني باش il y a des systèmes beaucoup plus compliqués que وقنت مع امريكا كنا وقنت كي اتاكي توت بارتو لا دونك كيف استقسي باك مثلا نحضر سيلين كذا رشيد في لو كا للمروك اللي ركان كي est une institution qui s'occupe de Tamazight في المروك elle a décidé à l'unanimité باللي ستيفينا راه يكسب اوكي صغار ينتقلي زي كونسن ستيفينا غيتو مي يستروف كو مام واذا كي صغار هنا كني وغندير ميتا مع مريت ميتا لاتينيت اما كتشيني ثورا باسكو ما نهضر في الكونسنسوس كاع ماشي الكونسنسوس اللي تجمع سي ان كونسنسوس سبتيل سي ماشي الكونسنسوس اللي تجمع انا تشوف فيه سي ان كونسنسوس سبتيل سي ان ايتا دو في كي في كو ندوك ميراكولوزمون في الحاجه باش كنا نخدم تقبايليت وكيد الكونسنسوس ماشي il tombe. Comment est-ce que tu comptes le faire tomber chez les consensus, sachant que les Marocains, le roi du Maroc, il n'arrive pas à imposer tes finales le Maroc. Comment est-ce que tu comptes faire? Oui. Alors d'un côté, il y a un consensus, il ne faut pas le briser. Tout le consensus, il n'est pas réalisé, il n'est pas réalisable, bouillir de la preuve. أذكر دعني إلى قد نساعدي بلا الكونسنسوس ثم أمريت ثادا نيغا ما نهضر ثم أمريت كي ثادا فغان نور تبغين القبايل نمسفها اني غداوي الا ندركز ديال لونيفرسيتي تجيني ثم أمريت دي اخرى اللي جينيراليتي اقدر كرمه اخرى ريبون موا كونكريتمون امك كتشي ندير انا وساكي امك تخدم. Comment tu vas te prendre? Parce que dans le domaine de la recherche scientifique, il y a le débat, il y a par des publications. Ça veut dire que les pairs, et puis dans les colloques, les publications. C'est comme ça. Chaque année, on se fait très bien. Très bien. Je suis vraiment content, mais il y a des gens qui sont et tout. OK. Maintenant, il se trouve que القبائل تارونا كنت مع مريثاقيه يانا باش كنا دوغال على لي ديتاي مام ثم مع مريثاقيه ماشي كيف تارونا الكل لا نويذ يقيم مع مريث مع مريث الناس الشيخ محمد نويذ يتبع لينا الكو سكي تو تافي نورمال مكتشيني انا استاذكا تبغي ترصد الكونسنسوس كاين تبغي تعاود تولي. Comment tu vas te prendre, sachant que ce sont les usagers qui décident? Les Marocains, les enseignants, صغارين تيفينا لا كل تكتب نسان سوفون تسمع امريت امك ثرز امك تبدل الحوايج امك احنا راول وي طري بيان دي لا بيبل دعني تقرر وتنقل لي جينيراليتي خاطر مولاش ملي نبقى سي اون جينيراليتي خاطر d'un côté tu n'es pas linguiste d'un côté tu نظر على الديتاي يكون السوجي بوسا سي لو كونسنسوس اسكي ليا كونسنسوس وي او نو في مامريس يمكن ياخذوا ليش كونسنسوس باسكو لا ايتي امبوزي شغل نياك اتاه سير شنو على ريستورون ايسا ان سول بلا انواع تختيروا اودي تروح على الجينيراليتي كيهضر كاين شي كان دو كارتيزيان زريضه يا سيدي فارج يبوس زريضه يا دام روح كتسقسي روح تسقسي بحبوح خاص ولا شي لا وذا سنا بحبوح سنا لا حسن ايه روح تسقسي ضم دو كواليس وتولي ضم كيسخدم خاطر زوين فو مقال فو ماشي يسخدم القمار هذاك القمار هذاك تشيني كاتش سي لا ديكتاتور ولا امبوزي سي لا ديكتاتور ميدن تقايد الزمضه ولا مسيو جي لا ديكتاتور ام كي تخدم هذا السيستم كومون تو امبوزي كومون تو امبوزي اجي يدرا ماشي يدرا طونتي اجي يدرا خاطر تولي هذاك تفتيو القرار خل الناس بلوكس كش ذا يدير ديما في النظام بلوكس ميدن دقائق حتى هو الساعه
Non, monsieur, il faut me laisser. Non, c'est un échange d'idées. C'est un échange d'idées, Khadar. Mais l'échange d'idées, Rachid, il a quand même un peu de respect. Ça veut dire, il a تهضر 10 دقائق ولا 5 دقائق وهذاك كي خاطر مولاش il y a un déséquilibre. On va entendre un son de cloche, un seul son. C'est ce qui est en train de se passer. Alors, il a été choisi, je regrette, il a été imposé. Il a eu un consensus. À chaque fois, il y a un consensus. C'est normal, c'est faire de me donner. Quand il y a fait accompli ce qui est en train de. Il n'y a pas de consensus. روح على فيسبوك تولي ضمير الكونسنسوس في امريكا ممكن لو بورسونتاج دو جون يتيرو نابورت كومون كيرون جي اش بور غا تي اش بور ثاني سيت سويت سا دير لا فرونسيز ممكن شحال يتيرون انستوري وكان يتيرون وكاني وسعنا الفغير وحنا عطفنا اليوتيوب تاع المذن وكذيك شحال الفغيني مثلا كي نتوالي عطاس يتساهون دي فاسون ستاندارديزي عطاس دي فيسبوك بعد وي زمرا ديال كي ديال عطاس اكيد هنا مثلا كيقرا طاس نشوف غدا طاس كتابين 4 كتابين كاع ما يحبس تقفي عليه في الحويره زدات يقرا نشوف لا ديرنيير فوا يقرا نشوف 15 ليفر بارون 15 livres, دي الساعه دي لي زامبريميري في فرنسا. مي بوركوا tu compares الحوايج كي بوركوا تروحوا على لي ديتاي كاينين on vit dans un monde 15 بوكا كي تصفان تقبايلي تاع ميراكل زعما ما الا تعيش دون لا رياليتي ما قريك دون ان موند فيرتوال تعيش غير لا رياليتي تعيش ديال لا رياليتي ونساير ريان دو تو اقرا 19 ساعه 15 كتاب هنا كيدي فغان كاين شويه كان بالطريقه براغماتيك توالي الحوايج اون تونون كونت دو كونتكست 15 كتاب هنا كيدي تفان لكن كي سي ان غران ميراكل 15 كتاب هنا كيدي تفان لا كابيلي depuis 97 تم رشيد تيمواني ça a suscité des vocations ailleurs تفقط 15 مره كاين je ne suis pas d'accord. Pourquoi est-ce que tu compares tu compares Taqbaylit le chinois l'allemand alors que c'est même pas هذاك الشيء كومبارينا البولوني الشينوا mais je compare pas كاين هكذا هضره فاين تروح دار ليرلندي تروح تروح دار ليرلندي تروح دار لاشين تروح دار البولوني تروح دار ما كاين وجد والله tu es en train de dire n'importe quoi. C'est du n'importe quoi. Non, mais tu es en train de dire n'importe quoi. Tu décontextualises. Ça se dit pas que tu as écoute, non, c'est un manque de respect. C'est pas un manque de respect. C'est un manque de respect باش tu dis n'importe quoi تغلط الدار n'importe quoi. نهضر في الكونتكست d'un côté في الكونتكست الكونتكست قبيلي كتقرا الكونتكست ما كنت با non شكا ما الا نخدم السيستم ديكريتورين لك ترانسكريبسيون تصفات 200 كتابين بارون اسكو دا شكل غادي ça n'a rien à voir tu es en train d'exercer la dictature هنا كخدم لك كيم la victimisation tu es en train de te victimiser tu es en train on t'écoute يصبح ربي أنقذ le monde entier et les contre moi c'est n'importe quoi il est دقيق مساكين نروح للموند انتو هذا تسوسمر عطاتو هذا تسوسمر ميكر هذا دي وليد الدنيا ثاني شونج ديدي اني ديجا شفات الدنيا زريد رشيد النيرد écoute النيرد فما امريك ce n'est pas une grammaire c'est une question de linguistique alors مثلا d'un côté qui قال je suis pas linguiste d'un côté qui قال c'est une grammaire et que là il un linguiste c'est une grammaire. Et le premier, il dit non, c'est pas une grammaire, c'est bien ma méristimati. C'est pas grave. On en aura elle a droit à une grammaire. Et le bricolage, c'est pas une grammaire.
نمسفها تسعى الدروة تسوى لا جرامير إلا خضر غامير لا مو قد يهضر حاشا نسري يهضر صافي كاين ميديا هذه في الساعه بوغ ايفيتي كان البوليميك سميتو راه في التفحيط كومبلي روح تستقصيد روح بطهر زويه امشي تضرا شاريه ناس يروح هذه كيدير ليكسبوزيسيون شاريه ناس تكتب الناس فهمنا ولا الساعه بوض مي غتروح تشوف غتكتب ما ماشي تسمع ما فيك تشوفوا انا راه لا جيتي راه اتنتولد دينا سيري جوا باش الدويضه هنا تسكيض كان ماشي دويضه خاطر ماشي كيف باش تسكيض كان الا قسمها مريس سيتادير انا كملك يا ربي ما تسمع مريت ينطق واساس نرتكب Parce que c'est le consensus actuel. Il n'y a pas de consensus. Le fait accompli. Non. Quand il y a un fait accompli, il n'y a pas de consensus. Le Houira va en faire quand même. Il y a le fait accompli. Le mérite a été imposé. Il n'y a aucun consensus. Le consensus ما كاين دينا مثلا ماشي عشان ديال المغرب كيصرا انتو تما مريت وغادي لا ليبيا من كيدخل من دي سوتونوس دو ليسونس تما مريت mais c'est pas une référence c'est ce qu'ils ont autre chose c'est pas une référence attendez كي نخدم mais c'est pas une référence انا نهضر في قبيليت لا غرامير صغار افيك ان بريكولاج Mais non, monsieur, c'est pas je me suis dit qu'il y a des niqueurs parce qu'il y a des niqueurs dans la rue parce que tu connais en même temps d'ailleurs. Et est-ce que nous t'attends là خاطر voilà مولاش دا كان ماشي تينا دينا في الدوره ديك دينا امي خاص حفظ نكوني الديبا باسكو مورتنا لكن يفوي لي ديك ولاش الديبا ديك شو دار سي با فري le débat دينا ضاين تخميم تجد بامكاني وريض ماشي tu vas pas te victimiser à chaque fois ادي نضك سنيه ولا ممكن كيسرا ولا هضرات نادا ينتخمم جاك الوقت تنضا ينتخمم ولا راه واش كيسوا خاطر دي سلاكي ورفا سيني فريمون ما دع دي ليميسيون كاينه مثلا يزميت رشيد يزميت باش كنودي قرارات يفو الى قد نفاق لا بارانويا لا ديموكراسي il n'y a pas de paranoïa c'est dans la transparence c'est dans la transparence ترى يمكن هذا شويه رحال القبائل هذه ولا الديبا كاينه دغيا نبليها دغيا الصح لا ايتي امبوزي والقبائل هذه سمحتي تسمى tous les systèmes de transcription ils sont imposés par les usagers l'usage qui à un moment donné وذي تسارون à un moment donné il y a quelque chose qui s'impose donc لان وذ دوك الثيرايا كاين معمرين الغاشيه وتسمى ثاره باللي دار بعض سون فورس quelque part qui a imposé تما عملت بكذب ده هو اللي كنت تمبوزين ده هو لما d'imposer quelque chose qui va aller dans le sens de la promotion de notre langue c'est tout à fait le contraire تما عملت c'est l'usage qui l'a imposé et elle s'est imposée قوينه القبائل grâce مع عمريت encore une fois يتفاتك كتاب هنا كاع grâce مع ديناميك سمحات كامله qui il y a eu la même dynamique au Maroc مع مريث خاصك كني الاركام il leur a imposé c'est ça qu'on appelle جيد كمله donc les usagers اسازكا الا قفهم الغاشي باللي tu as beau leur imposer لا اسنتي لا قتلوا ما كاع تضرا كان في فيتنام تضرا اون شين الغاشينا يديسيدينا ثاني ماروكيين كان كون تساروا يا راس فينا انا رست مع مريت قال ليبي زواره اليونيفرسيتي زواره ديبارتمون تمازيغ ديالنا تسارون ستراتينيت دونك لوزاجي كي فا ديسيدي اما يلها ما ديريت اما تخص راه سي كوم سا كي سا سباس ماشي سي با اون فورس اوكولت كي امبوز كوك سو سوا ومن بعد ديك ما تسوح قرض moi je suis solidaire avec toi ما الا حقرنك وكجينا دينا تهضروا وكجينا صفاتك تفسير تقبلي تحقر je suis entièrement solidaire avec toi الا قال ديري واش تاقي لا il faut donner la parole à tout le monde que ce soit en termes de publication le point de النظام mais
dire que ça a été imposé, il faut préciser les choses. Comment? Elle a été imposée par l'usage. C'est l'usage qui a. Ce qui veut dire que على حسب ينيك كرند القبائل الصباح وفهمت مع مريت الحوت هكا. Elle a été imposée. فضلك درا نتبادر ديما نيت. زين ترنا يا شنو يا ربي نكاهيه. Tu me poses une question, فضلك درا. On est en train de patiner نروح نهضر في الكونسنسيس نغلا نهضر في اللي نهضر في لاشين نهضر نو سي با كوم سا خاطر دي عويقنا كي جناها الكونسنسيس اللي هي راكن سمولين كقدر و با بونت كوم كون فغيل سوجي في غير السوجي فوالا فغيل السوجي Mais non, ne faire le sujet, نهضر في الكونسنسيس. Est-ce qu'il y a consensus ما ميريت ou pas؟ أقلع نبوض على لاشين نبوض سينا نبوض على اليركام نبوض سينا في الكل أي غير أكنودنا قرارا. Mais est-ce qu'il y a consensus؟ نير د الكونسنسيس سي سا لي ريغل. أليما روح نيغك روح ليفرا والسين راه مدهن وسمع مريت هي ناتورال سيرا كان خاطر لا غرامير ماشي سيرا غور كيتجدد هضره مسكين غور كيتجدد كيتفوعون غورك faut surtout pas يتجدد كيفوا une phrase il faut me déstabiliser à chaque fois. كمل خاطر روح باسكو هذاين رشيد هي خاطر هاي Non, je voulais juste poser une question. Il y a eu une élection, un référendum sur un système politique. كيف تهضر في الكونسنسوس ميزير دي برا واش الالكسيون تقارطك هي كونسنسوس في الناس. Il faut définir les choses dans le consensus. أنا هضر في الكونسنسوس. Il y a aucun consensus في معمريت. أمكن تفات كتابين أجلس مع معمريت. إكشمع ريستورون يدي لا عن سول بلا تروح تختار لا شاشة. Ça veut dire qu'il y a plusieurs systèmes de transcription, c'est ça? Non, monsieur. Il faut avoir un système de transcription grammatical. Et là, c'est un bricolage. Système mini. Et là, c'est ton système, sinon c'est pas باش كون تزيان النهضه نفتي ديالك نفتي ديالك ثم كنت كان دينا اني بغيت نديرهم قبل نكفوت تدول تاكي باسكو الناس كلشي في لي بواني فين نسها مثلا الناس نيد اك جا مثلا دينا ولي كان كارونا اني بغيت ندير وكيتقصى في الناس دونك ما الا وقعدت زوين كاين وانا بلا كان حما شويه بينات ماشي داين ندير ماشي الحاجه خاطر الديبا باش كنا ديال ديبا الى قتيك ولا نظر وانا مي لو ريسبي il a toujours j'ai beaucoup de respect monsieur Karma ne serait-ce que pour l'effort qu'il خدم يمكن يخدم quelque chose de valide je doute pas du tout de la sincérité de sa démarche vraiment ماشي نتا كجاطا نتا c'est quelqu'un pour qui j'ai beaucoup de respect il y a aucun problème تقبيليت اسبوساكينيت الى اين كاين ساعه كاينات نحذر اسنرنو بيان سور الى قات اسنرنو شويه الى قات مرز كومبليتمون نعاود سودا مولاش غادي نبزع كلش انا نبزع مي فاونا في اللوح وتتفاهموا واش ما ذا نشتاقي كان الى قات واش لا ثمرت مسيو كرما ثاني ميرثا ماسن قدر مساني كي نقولها يمساني وين كورا باريتي ليا كونسنسوس في معمري دونك فهم عيف الحاجه القبايل نولفند بور لا بروميير فوا دي جون اكينين الا كنحبس لا سيونس تحبس في معمري نزمر كان ندير شي تحت شرورين ناس ندير واكي كيامبي باش دينير فمعمري سي با سو غرامير تي نا با الدروا المسفها باش رشيد ارسم depuis 95 رساكي صافي enfin 3 décennies quand même hein ملي دي شو ديفرن ابار كي دي صفانا كي صافي 15 livres par an
On n'a même pas un seul dictionnaire valable, on n'a même pas un seul lexique de référence crédible. Alors, sur une bouille c'est d'être le système en entier. Mais la grammaire, la science, bien sûr, mais يعدد سينا شارجيناس لي زوتوكولونين اسمي سورة في كتابينيس دونك إلا قنحبس لا ريشيرش سيونتيفيك ثم مريث القبيلي فوتين في الناس دونك فرانسيك alors كاين نيغد la chose scientifique ce n'est pas une affaire de consensus ما دينير 5 plus 2 اكيد هو بعد قال 27 جو روغريت اذا يا ربي تمسفها ما كنت درت باللي 5 بلس 2 قال 27 تدير هيك ظلمت تنمية 5 بلس 2 فوالا تنمية تقدر تنمية تمسن ذات كاسيري كنزن دول قران المدن كنخدم اس كاسيين كيكين اثنا تزوارا الديبا سي توجور اون ريشيس ديالنا كرا قبالي تلقى نقول 6 ذاك نبغى نخدم ذاك تيكوساك قلنا كاين تسنيلست نغنتو ثلاث ماشا قلنا كاين تسرثيث حريشن نظن ننتوذر تيسيان مليل دي تزويلين دي سدون نظن ديك سنتال نظن دوذ ما النظام ندير قيمه ثلوث